for era was anape nyame sunsun nyame abasa enka ho anape odifo ko se back to back matrase na nsem ye twagu nsem ye pie nsem ye asisi eni na ye trase anape na me trase so enya me nko a mene odifo a nyame nsa wo so oka no kora oka ewom na etie no etisa no no na sori wa blekuma abase na onye nyame difo ke ka nyame difo na se uni asori na no na pocket pastor dia onye sofo onye difo won kama no ntum na asofo enkasa na difo enkasa because ohwedom so ohwe nyame maso onyame nhira wo se wate ase na mu wo ma wonyo offended e wa asemo yo me pa cho ni odi wa brabo achi no osi ono onya ya aja na wate mane nko so ni wachi because of wo ho adwuma waje no onya na enya kira because nyame so ma kwan mane so nya den enya ana obeja kiri de na so me pesa me ka cho se me yele ko atemu afie which is court me ko di na sam say ya fine no or you guilty e wo bone bi a wadi ho ne ka say otua 50 million when ntie so nko afiase 20 years odofo ana so fi say comfort wo bro no so wiade ye nko court munyeli no ne ya fine no si ba wiamu ba fon 20 million wenya esi ko afiase 5 years no wani ache mami odi onko afiase you papa onko afiase so onyame atemwo wo nti wo okwa odi ne bebu nse yesi no wi afon no ntua 20 million no nko fie wanya ana ono ye den edin ko afiase 5 years wo so de onyame ama wo nkwa wa ma aduane wa ma nsuo wa ma ba bi ode wo nkwa che na mo bra so o se be for what dia wo ye nyina bra bebu aponta me pa cho nyuma wa dia wo nsuo nyame ye wo de wo atoto fom me pa cho ne wa ye ne ebetima tuaka ebetima me pa bone e wa odwama na nim me pesa beto bo ase no wa tena se no wa tie nsem a me ne prophet 99 ebeka so for kasa enwosra ebaye na otiase ne ye difo mi ni ehia na ebeka nyame adwene akyerew na asem bi asi osoro ntokwasi Revelation chapter 12 wo se ntokwasi wo soro na otwiase no anje Michael ene ni dinko akon ne na bofo mo wode ne ba asase so na sabro nsami na Brazil fo se no adenti ne bato na twene no aye loli adenti ene ma wabro nsami aye loli na me nko amenka ama prophet 99 akwaba Robert mo akwaba Joshua properly. Why to say 21 years? Say many the youngest prophet, you know. Hey, what Marco who? Youngest prophet. Why are you Marco? What do you want for the pay? But that's a child, my. I hear you crying down son of a libro. They say me Emrantihini. Okay. I was Ghana. Ghana. The whole Ghana. I'm okay. Nice. But two for ne before I don't come boom. No, we see you Emrantihini. And the whole Ghana. And I'm educated. I chase you. Next time, I come. No, you may, and the pressure within you say white by force. Sir. What can say? I mean, nobody but every cow. But therefore, I person here. I told Safro, all the new body I'm attention TV4. And a TV4 near the 4 attention TV. Yeah. I'm said, and I pay Mamma watch your TV4 now. Some palm, person no come as say Brazil 4. According to Revelation chapter 12, no, verse 1 go, you know, some of the crutches or Komisi was so. No, couldn't see was so. Michael, above Michael na pamfo e pamo otwase a ye frɛ no obonsam e de ba asase so no no so Nyankopɔn ba no ba na ye se Kristofo yin nyam omo pese obeben nipa e na Brazil for se da bi yetima bonsam nko anye lolisa esi e celebrate no na ye ka che Nyankopɔn so wadi nkuku na ɛhɔ ne Nyankopɔn bo afu e na o se Brazil kuro sasem odwe ho sai. Okay, me da wa no ase. Na me fa kwenya we enchia eye asatemawura na nasante hene tikokoso. De bia me sere rade pa boy manu kwa sere rade manu kwa tintin rade manu nyeche. Na chia ususu koma police panyi ku fibu achi se na de bia me ye no no. Ono so obesum Ghana emebe twemu ko. Na me chia me boss me director me ade nyina ono ma me kan minum cook full bottle the year 1999 ono na manhia na ka bia na mete akurase
Farouk Wahab Mustafa Wahab director bi obi amchia wo chairman na me shiraw no say obo aduma wa ha asem we no kakra metimi aka fa ho ni say na wo kan no kan disem 12:7 to 12 Bible say epona asase mundue na obonsam ne na bofo na don ba asase sui ebi be gu pipum de na emotia o yesura abofo onfo ne goso ehu no ebi be gu nsuom wa meka nsuom o gu nsuo ase na yen yetu ni din say mame water na ebi be ka ewiem ne o ka ewiem no ye fe no yen ba ye ka se fe no ewiem tumfo ona yen nuanom bi o mo chant say from okotofo e den esom no na ono no ho hwe ye baka so yobonsam odana ne ho oba bema stay bi aboa nyina eti onyo no bonsam no se nipa bi otie ya se na ya hia ye ka so sunita se ma kire ono se o bompa ya so won se hu bi wo wiem a ono ni na obonsam abofo na wo wiem no ne ho oden ti se o ma pa bo ntimi o takama ntimi antrasa obonsam abofo na o pa bo no gina faako de bia o gina won se sofo ena me hawo ena me hu stay because of wunu akoma no de receive a paibon akoma no sha eso ja akoma no na mbeto akoma mu na ye ko Brazil ko hwe ade os eye ni pe bi wo wiase se nyame ni ho eye ni pe bi se nyame ni wiase especially Ghana sana ebeka no sana nyame ahira ya asase ama wiase japade nyina bi ye ni the only the country yana ye ka akire the only country ka akire Ghana the only country so a nyame ma na hinie esumbo che ahinie bia ohunam Ghana because Ghana ya hinie no ohinie na konwa fi wiem eba asase so gold asase gwa ani otufo na nasate hini na konwa no ase konwa na wo ho odi woni ehunda ho semi wo menhia okay mra asase gwa wo yankoso hini asase gold if wiem ne bai konwa ne wo ho ade bia history bia ye na nanom kan bia wo ho wo hwe ya asase so no nyame ahire japade nyina ma ye nyina bi but say heaven ni ho na abrabona ye born heaven na ni hunemu heaven na ni say wabrabo say wu na kwa heaven but ade we see no one politicians mo fa so anyansa ye asofo ni bisu ye fa so anyansa timenfo ye fa so anyansa because ni esi wo Brazil no mo ni me say nyame ni wiase because nyame timi jawo pema no obosa timi yusu wa to the level bia o dey say o sum nyame pa na so ho kire eti ho no bi say na rade na me sum ko wo hin yakopon jimiye o tete fichire ha ya o hwe say wa ho ode no betimi no obosa makoana no obosa onye spirit obosa onye nipa no akotwe aba say nko go obosa obosa ye honhom be fo kwa no humre betra ni panim kwa ufo ni go say de ehu basa ko bonsa ye nipa ka ye betima na ti bro pa one on one pa ba na so bonsa ye humhum ti no bible se de biema ye tekama we eda ni oja o de be di obosa so kunim so fu me ba so ri e makakra o kasa o se onyankopon titaya na se we Kristo no ama o tekra mo anye den ana anye oja na mfa ntra wiema tumfo a oka babo no se na be bon paye na anadwo me mpa bo no ntimi anko because ewiema tumfo bi ade asumi mpa mu thank you ntimi anko na me bi sai onyame so de me de mo pe amamu enkwani owuni hwemna yi baako na Brazil a chese obonsam no why loli dodo ubadu ba bia holy go fire holy go fire holy go fire holy go fire eno na Brazil atena sese ankanya bone so ma bible se mo ho nya mo hye na bronsam aye loli na se ankomu celebrate na abonsam je se nipa na beko na ede na yakopon bufu won se ohie titi abakwasem na mo so mbosom pa omusa suru bone pa titi abakwasem no mo suru bone because no say ye konfo bia okombia no ne busum ni
Or me say ade na me som no. Me ye mistake a ade na betime kumi. It only has a mistake no. Christo need to make mistake. Yes. What I said here. And na ohwe the way Brazil for fast ye omodie no. Yakopon de nyina ye pemaye. Obo bibia wie no de wiase huhum ni japade nyina hye yensa. Eto de ye pemaye. Wo na say wo choose choice. Nia wo pe ene nia wo pe. Be say wo say ade bia obetu bia wodin bia e wo wiase. Eti say wo ye bibia so de nya say den eto ho. Enti me ba wo say ade bia nipa ye bia na wo wiase. E wo wiase me wo say wo san the one ma ye politicians. Say politicians ni enhwe yie no na esi o mfanhwe nyansa. Politicians bia ka say nyame ni wana. Politicians enu na me no bi di nkomo na nipa ne kanse bi no se omo ye tu omo ko onabo ho anche me mo ni din ye se oni parliament bi ena guy no e young guy ne sem wo bi ena ye so ko nipa ne che no oni nipa ne ba ne koyo ena ne man no bisa ne say MP ni bisa ne say onabo ne bisa ne say wo ye dey adwuma ono so the star person me politics no bisa ne say e be so asen ba ko obet me wi nipa nam obet me no moja ana si ani aso obet me ye dia obet me politics it is me be say na omo ye vampires ana. That's the question. Let me say to me now more pray for it's a beko parliament no na ye fa ye nika na apri o to me na nipa ne pray say ma ko di ade no on fa ne nika apri o ni pe dibo na osuma se pe hwe moja ni pe kumi pe osuma se so ni yakopo ni ko so na ehwe o won say nyame no ohun ye mobo ko bebre so teni yo yakopo no ohun ye mobo ko bebre so but Brazil die no omo de mo shere yo monim say omo ye ye na onsusu se me ba onsusu se so obi ni ni no ye odi bone a eno ye sense no be nsuma se ni Brazil for ye no kanyakopa ne bufo shiw ankom so a ka oba ho say won benya the whole world benya more advantage to do more. Yes. Not bosa diri asiso. Because I didn't share the echoes of yes say na obosa kita big platform. E jusu say Ghana bibiti mesi. E be se mana broso. E dey na e si. Enye bi say ya enu akira boso say Bible story book. Wole de nyame hunu mo nyame no me wo so dada. What does here? O say Bible e story book. Na Bible e story book no to me be any Bible me be say for we kita me na bishop where there fu mo ba fu me boa. Yeah, thank you. Bible ni so the Bible say o twe Bible go so na ye fa book na kasa na he Bible na kasa huma na kasa emeto ho Bible wo mo book so ene ni Bible no na e bi say sa ade me no ene emu ne na tumi wom enye pe Bible no tumi wom che mo ba fu no enti me tie o kasa ma o susu say san kesi wo Ghana ka woni beje pa se ka bia na te na ka e bia ka mewu na bi se o ye bia won koye e be ba bia be si won e bia na makoto amnem na bi nyame ni mnemba ene ne to atu eno de ohun atu de wa ba ko hia de wo ba ko hia ho beto wa ba papa ma na boro so wa atu nyame pese fin be san ka atu ho what I say anything ordinary de koboko because ba nyakopo so nyakopo ka mede ni wo ya wo ho da bi wa say o say o trini ni na ma ba de we di atu age sha so I say o say ba mi nwan age ni sha mame o trini e do na me se mede nyakopo ho ya wo o say o trini ni na ma ne ye den edoso so I say enso awurade giri ni nyina kwa bia so awurade je no enti ye fa sa twudi ye na kwa ye te say e ya kwa hia na emum o hwe nsama nipa ka fa atwe ho a the whole world the whole world just why ye bi enti nyame so pese ni papa na nyame mane nche da bi aka che wade se we di oyin fi yesu kakra we di anu ya ko condemn say ko anye ni yesu yet mi ka say anye ni nyakopo wode yesra we di wanye ni nyakopo yesra all about you we that dey say ko kika we di nyakopo wode yesra we di achu owo ni di nyakopo wode yesra we di nyakopo wanye ni ye logo henu ya no de bi henu ya no ye nyina ne nema bi o choma panyi adoye ni nema oye no o che panyi bi ko yi ni pa fi prison uni so mo bia 50 million what just here na brother ne ko sunya ma ne hwendro nyina na begu ni e di achu ni wo de na e ya
kati no he se Yakopon me de bitimi hu se Bible mu no oba Dorcas yadoya ma obewu ye no mani nyina titrada esuye e ma ne Yakopon tete ne ma ye sama ne den e bankwam nti na atwede no nyame ne best nti na ka wo hwe so a oman the whole world nyina so a anka atwede oba baka ka obi ape ebinim ka se sa atwede de agrada wu on never ban so on dey vatunche you ever ban so be never next video you ever ban so pa on be mu show no na make us bishop onim Brazil fo no omo Yakopon boniaye Brazil eyi Yakopon boniaye because o hwe Brazil omo rate omo standard e wo wi ase no Yakopon chomo achede baako ema Brazil ni akwale bia baba wi ase bia onimbobo omo nyina akoye international stars skabofie waja se obia ne de Yakopon de ma no na mo Yakopon achira mo sei na konya me fa so pajamu a oyi mu fi ohia mu na de ma be sik baby a just wa shram wo skasade no ne mu kro masa abo dompim say nyame na wa shram no ana Yakopon na munyi say nkwala dom ye na ma tena obakwala no ho ban a watema wo asondwe mu no nyame ni wiase the sadia ye mobu nsam be di yesi wo man no mu di a ene Bible say oh ma Yakopon on hwe afo na ni ko so enhwe saa kro na on nyame na chichiri kro no nyobo chichiri kro no nyame na chichiri saa kro no et on ma on fo na ni ko so enhwe saa kro se obunza be di mo so the sadia me di ebufohye we de ba mo so eze ebufohye na me ba mo so no me be se o man ne kura me butu o man no na yesie no ni owo to me no o ma chichiri o man ne mamo eti wo pa che se soda nkomo ne Yakopon de akọ Brazil we kire se ne Bible kan se atemu da no be ba no e wo ho yo orofo uti na ntina se atemu da no be ba no ebere no aso Bible se mu hu nyama bi si a mu se wiebere na ide atu ana pe se ja na ntina no kasa se mo ne mu pa be mesra se de ti bia no dawurade e Christopher mu ye soro waka e ni papi o mo kasa o mo voices e na manya mesom ase wo Ghana ye mentwen na we ensa ma metoye because yenim na ya soro waka so nyame ne obi di sa anka LGBT plus kill anka de wura Ghana anka de Yakopon de aya Brazil anka bi ede graba times 2 we obi nyimo a ontimi dwane odwane akọ hwe a so obi dwane hwe video ya so obi dwane free ni ka mu ka na nkasa nsuo afa ne kwasha asase enti we yemfa ye sua de na Ghana mpanifo a mo ditum se nyame ni ho no ye ka kire mo ne se nyame wo ho e Christopher nsori mo ma yempa abo munya dene na munyai nipa no ma wo se nyame beba anka waba nyame ma aye den hwe na me se da no so me hwe another video a eno so Brazil for nyina ka mo poche wo Yakopon na eja efiri bofo na ese kuru no eno che se nyame bufuhwu akosoro na ya nhwe yie na bi beto Ghana ye besre ye papa asofo mo nkasa na mo nkire nipa se ye mfa ye kra ne ma Yesu ye mfa ma Yakopon na atemu wo ho no kogina fiase ebu na ten no ne obu aten no nya hio na mo no ye se mo mane confido do no okwa wo eda atemu baba no ni mfie be ka mfie ho ni kita ho ni awo ye ne na okotua ho ka ma Yakopon nti mesre Ghana ye yakoba bi eni nkwase ekọ ye yakoba bi eni nkwase ekọ ti mema 99 e na lu isem no na chira kwan ni bibia atudwa na Yakopon ohia na wafre 99 wasem kwakwa ne sen kakra matima kada to etiefo fune se wo wiase na we di boni a fadi we fato hofo tjon fi boni ho politicians boni a mudi Bible chi wade ni se men twantro men ka asem entu nua so na so politicians mutimi from story egum nua no ho fin na so mo sole a musa ti aso dem ore asema bo oh yeah aka semo muso lam se ti aso dem ye eni atemu ebe de tuaka obegu nua ho poto asema nya ne kwa because of tumi o penti no gu no fi poto edu kwese da no to V8 no apotu atale ba ko di one start ne to so no be tin so dem so be tinya mi asem wo so ni Bible ko ate so fo no te wonum krampo
Wia no sa kom obosom so akochan kanti wo ho atwa ndwan ene nkukuo ni moja nema ahu hia ema Kristo kwa na moye we sofo na otiemia mu say Bible ne kitawo no Bible ne ka say emi beba no kaso wo so be den ebeba emi beba no ewiase esum beba emi beba no atemu beba because ewiase be say ewiase na be say ene ne ewe hin una na mresu yese ewiase be say una na wewuko ewiase anse wo papa wewuko ewiase anse wo so bia wanyi edu no onu me say wo so bewu akọ ewiase ense eto obi anim say atemu no emba be say won say one day e be your bad day mesremu se ne etu Brazil no taking po a omukwapo ye ni mboni o maye mpo hwe na esi ye ena sase wo so sase mo pai mienu ne ye mra covid so covid by eba abrochimemu no country be course bia no ye omo mosum na meye pa na so e affect be do na ebi wuko e saa na esi wo Ghana hanuma minu mienu ye gira bia wehin eti yetu ye hofu mi phone number ni 0249 05 02 78 0249 05 02 78 ne echi osubia no so so ndabi no ntiase o ne echi osubia no fe Prophet 99 asori wo agbaje na haya abrukuma every Tuesday bia cancel me any free me ngiteku free frame e wade ba na me so mo wa ye hira ko Yesu dimti amen ora for that say am say aha and a dice a baby picture. Na make us say no boy chidom ya University Foundation. If scream no so, the normal and the go na everybody a bit shop. No I will say. Ya make can say within the Prophet Erica Kwesentwi. In say unia na mfa kopen nyam. The said your mama can't some money for no. Doesn't ne he has turned a nation prophet. When you send you her a year human. Already shop. Na I will say unia botre. E hwe chane. Fabo bi no nti no mfa mu aba. Everybody is shy. Bye bye.